Haga arpu tarik unaiwiang arhajar arpusan Menteri Ketenangan Sports and Youth Affairs kejela ba wailat miki shela ula play pat ba ekamadan futsal bat basketball hakamadan Shillong Hamoprem. Haga jingadan lang UMLA ka West Shillong constituency uba polling do Menteri Berem Ketenangan Sports and Youth Affairs uba Shakliar Warjri kirang ba Shillong jeng kishpot ligdor bar Shillong ka West Shillong constituency bat kiwe-kiwe. Haba kerana kini kesengi UMLA ka West Shillong uba polling do Ulitho bagani kejaka mencua ke kejaka tak beriu. Mendari mentala pen kelayaka, syaka jaka elak kai. Ulapen pau gejing kibit denti bagan sei kiriu dan sabat kentui ke mau prem Sports and Cultural Society bagan cemkia. Dak bakadau baka mau prem kamdai ban sakut kum ke hotspot jung drugs. Mendari banang ke hotspot nak bentaki sab jang kisamla kena katahan. Uba wailak miki shilau la kadau baga jela bahan ropo nak sispa ke kisamla. Dia kendu jeng nak jeng jelai drugs. Tentang kesorkar kala kentiu ke jeng mang tengka Ketenat sports naga ars pak keluar tengka syaka saus pak keluar tengka ban pun ni kejakai lekai udah penting bagi sorkar kantai kejakai lekai ke bahe atam amau kanu ban peniat iki skim kum ka yes megalaya bat ka CMYDS uli thoru badangsyan lapan mi aga megalaya outstanding sports person direct appointment policy arhajar arpusan ha ka bagi samla ka biota kema ha ki jil akai boper kum ka Olympics ka Asian Games ka Commonwealth Games ka South Asian Games jil akai boper kari kian chatung bed ha ki kam sarkar mabu igni paai in ai the best possible opportunities yaki samla ki jongi kani ka shnong go jongi adon mentah Department of Social Welfare advisor ka Moprem kadai kawai na kita ke kiong ki hotspot jong ka drug menace nakwa bakum ka shnong kum kinong shong shnong ngin shim ke jingkut jingmut ngin resolve baka Moprem kan sakut kum ka hotspot jong ki drugs angin wengno shen ya kata ka kerteng ban penlongpat ya ka hotspot Jonga sports, academic activities, but ki AKA ki belong creative, but ki bakentiu, but aji kermen ya kejat menrio, but di kasti ujungi. Wat man perhat, bahkan dan ke bakum kini ke outdoor stadium, but benta ke futsal court. Kini kedai kejakat tiap ya ki balak khalat. Kejakar syong that ya ki brio ki balak naga selapertai. Henry kadai dakajing ya perhat lang, dakajing ya merjemut lang, dakajing keluit mensiam jong borok kibidan bentalang, bang ilala ban persat mensiam. Ya kajakat tiap, kalum jik tiap, ngila persat mensiam, ya ka bahkan long mentah, kumni kumakalong kejaka kepa syuk bangi persat mensiam syuk bagi up yaki mensiam ke belayap ba lanu kini snok bayang bat budong bu nong tau hendring la perlong menta kejaka nak beta kiba im kiba klan kiba ki kiba ksar kiba tray kiba kata bat kiba kilan met kata kinyong ke fresh lease of life ke state Meghalaya ke jongi kadai ke state ke badang red lene ke very young state ladangi pej ya ke age group kumba 60% na kinong shong shnong jong ke state ke jongi kidai below 35 years of age Tengis ngau tho bangi don shibon ya kikhon samla. Balai ngi bon ngi kini kijing wan rung jang u drugs hapo ka state ke jongi. Balai kini ki drugs supplier ki target ya ka state ke jongi. Namar ngi don ya kita ki khon samla ya kata ka high numbers jong ki khon samla hapo ka state. Bat ke sorkar ni sengau thuk bha ya kene na kata kadau lada pipet ya ki policy ki jongi ya ki schemes ki jongi maximum they are
youth related. Balani compare haka investment jong ke sports ladangi pai haki ndriu nyau snem bemenshua tanghau snem arhajar arpo way ka state budget jong ke sports kadai arspa arpo khandai crore something tang bahau news nem arhajar arspa arpundriu kalapoi almost 450 crores 40% increase namar ngi kwa ban pembun ya kimadan ya lekai ha barok ki jaka jong ka state pat kumba philiyo I himenta ba ka Meghalaya kan tei ya ka biggest football stadium in northeast ha ka jing penlut ka banyau spa kulur tam hang tei ham mau khanu